Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawwadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, kami takzimi sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Di tengah-tengah kita hadir Ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Maritangai dan Kecamatan Talulimpoe dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim, para ulama. Juga di tengah-tengah kita hadir Ustaz Rusmin. Beliau adalah mursyid tariqah di Kabupaten Sidengan Rapang. Ibu-ibu majelis taklim dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ki meraja lori pong Allah Subhanahu wa taala. Angka kina pasida rupa di dalamna yaon Roma barakai ipake gune waktu cinampa palawangan na mengaribi isai untuk taklim. Jadi mudah-mudahan angka 23 hikmah ya rega pak disa ngawat dingi lolonga berkaitan ia ulangnya adalah bulan Sya'ban. Iaitu Nabi tak angka pak dongan Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Engka tohat desa lihat bicarai maka dia Nabi ta syahrul Rajab syahrullah. Iaitu ular raja ulan na pong Allah Ta'ala. Syahrul Sya'ban syahri kata Nabi. Ia ulas Sa'ban ulakku nasa Nabi ta. Syahrul Ramadan syahrul ummati. Ia ular ramalang ulan na umatku. Ia gagawe 23 tau pandri tafsir kami ia hadis saya. Angka berkaitan dengan bulan Sya'ban maka dia Nabi ta maginah kada Nabi ta ya ulas Sya'ban ulakku. Ia koi buka kita sejarah. Ternyata ayat memperintangi untuk masalah walori nabita itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi perintah masalah walori nabita itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Kemudian iatona ulas Sya'ban adalah bulan di mana isuroi nabita rubai arah-kiblah. Yang awalnya itu ke Baitul Maqdis menghadap ke Baitullah. Itu di bulan Sya'ban. Tapi yang keturun nah hadis saya pak dongan nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan ta pada piri ka ulan Ramalang. Jadi 2 ulat pemilau baraka. Ular raja siba ulas Sya'ban baraka ilokoro. Tapi iro ulan Ramalang ilau yo ko pong Allah Ta'ala supaya wad dingi dapi. Agama nananya. Yang pertama, ia ko ular raja itu ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar tak kalabat niro. Ia ko ulas Sya'ban pegai salawat tak. Nasaba ulan na nabita. Jadi ular raja kan ulan na pong Allah Ta'ala. Ia ko ulan na pong Allah Ta'ala pegai istighfar. Ia ulan na nabita makokoi tamaye.
Iya na ulangnya pegai bisa lawa. Iya. Jadi minimal si sabbu salawa si soh minimal. Ana sabaya ko salawat Jibril ibaca tu 10 misi di menit nasi sabbu. Iya. 10 misi di menit tu nasi sabbu ya tu ibaca ko salawat Jibril. Apalagi ko tulle patung kay materu aja na nalapa ngilillah. Ati na ipas salawa. Jaji tu. Ati milala makada sallallahu ala Muhammad. Engka taupan ritata Imam Asy-Syaitibi tu makada iya ko nadapi 40 tahun umur na tawe mesti ang kasikiri na din nalapa ngilillah. Ay sa kanginang kasikiri din nalapa ngilillah ang kapakasiwi din tay mata. Iya pa iya ko to masampaja kay iris rekeng. Iya ko to mangaji iris sebilang. Iya ko to masikiri na ipakyata sa bewarding. Tapi iya ko sikiri ati din nalapa ngilillah. Itu makanya. At ake tujuan na supaya iya ro ati angkay malomo natamay agasan natamay hikmah. Ya sangya natamay hikmah magampang pangajari de na may galasan na apa iya mitu ati may galasan na je. Iya na iya tu malasa manang. Maka detetan reati si reati padiati na ati na manam ya tu. Jadi iya nati na masalah tu masalah. Yana tu ampai melona ipameraja na bitta ipu arona yala jantuna yetu yala de gagalian na yala tu de jantuna tu ngami bayala kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang sudah diisi dengan air sam-sam. Maka dia tahu pandrita pa hikmah iya na romaknana maka da sininna allalangange o kumana mi ati tatumpu. Melo ko masampajang ati jolo umpakanjaki. Hukum itu asi sumpungan ngelau ripuange ati na minonroy. Iya na iya tu makanja manang. Iya na iya tu masalah manang. Itu. Iya nang kabali bolatan malioto na tu mapat diisi pat diati itu. Ati na masalah. Itu. Iya na mo siya gagan na saking ker tapake na rekoti masalah de meto na may malo makanja papinadinge. Jadi itu kuncinya. Kemudian maka daka ona salawa magi nang kapadonga maka data pada piri ka angka 2 telu tau pandrita pahang itu maka da iya tu ular saban oku itu masaoro mega umat na nabi tamate malomo amat yang ngikut. Makanya di Jawa itu mengatakan bulan ruh, bulan arwah. Salasi din na to pa do ng ngiro to milodon na to malampe sunga. Yang pay maka data pada piri ka ulan ramalang. Mudah-mudahan dito ki gagat magari si okoro. Jadi tilaw do ng ngilita. Betungan na iya na ro na pa guru ng inabita ro pa do ng ngiro. Ilaw ki baraka 20 bulan raja si baulas saban. Na patumilaw doon na tumalampi sunga apa maka tapada piri ka ular ramalang tumilaw doon na ninuli dapi ulan ramalang iya ko ulan ramalaka ulat tanah iya ko ulat tatu iya ka gungkuliangan ni pasipulung ipakasiwengi wadingi matandre ake gunana untuk pacingi dosa-dosa na iya ko ramalangi palaga dosa tanya patutu dosa yan nanti ampai marepa wacara matu komeni tamara malam makada iya ko ramalangi aja na astagfirullah tabaca gitu aja na astagfirullahalazim aja na yero tabaca ko ramalangi ito laiwi laba pi ramalani pakai si astagfirullah yana tamara malang tapake al-afu Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna yero tapake ko ramalangi si cocok si sangihannya tu apa menurut penjelasan na ahli tafsir maka ia kumak istighfar natutup mi dosa dia nasusui makanya istighfar itu dari kata istighfar menutup yang nampak ko makna bahasana itu pada ko to maroki o ko kartasae nang kasala to mala tip x yero tip x de nasusui okie ang kamuy ilalang natongko minatatuto
Yan na romana na istakpar, manutup yan nampak. Tapi iya ko ala apu, nasusumi matoy. Sa ingin na ito nakara nabita, nigi-nigi tau mapuasa ramalang imanan wakti saban. Betungan na iman, si bawak penuh keihlasan. Karena po Allah Ta'ala, pada ya tu tahu na reko bunga jaji po lewatan indo na. Seperti bayi yang baru lahir. Magay, nasaba ipacingi mi mati dosana. Metona ni pitangi, mato ko surumonri. Kadang kairo, iya mi ko istighfar, pita manamui mato. Jadi, ita usahakan ulan ramalat, tapake ni malaga dosa. Ito, yan na ro tapi kairo, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afu anna. Naiya sikiri dua mi onron ni runtuk. Nomor si dia ko ramalangi. Nomor dua ko Thomas Sempajang. Palawangan na sujud duduk di antara dua sujud. Angkat yoko tuh. Rabbi gafirli warhamni wajaburni warafa'ni warasukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Angkat yoko tuh. Yaitu Sempajangi palak gado satu. Yan tu ampai makada nabita. Hadis Bukhari makada Bukhari Muslim. Ia kotame waktu Sempajangi nalai po Allah Ta'ala dosana yaitu atanna nataruh kusalengkana si bokuluna. Yaitu ampai kotame waktu Sempajangi mata nak pape nak dingi. Samanang kababan. Maka dia nabi taya koroko isi baba ko sujui tak dendak ni tu dosana pada tak dendak ada dongi pula ditakin ajui. Yana tu ampai dua tu kalimat ipake pada subhana kotor rokok ipake tu subhana kotor sujud. Subhana rabbiyal azim siba subhana rabbiyal a'la. Dua mi onron ipake kalimat subhana. Rokok mi siba sujud. Nasaba iya na tu onro palak gado sa mimato. Iya na tu ampai kotor pura mak beresalang tap pamaringa papinat dingi. Risese na tau maga atau pasampajangi memang. Yan nama ko mapatu-patu dito. Iya to. Iya mi tau marepa memang masampajang. Iya na tama waktu mata na iha papinat din. Itu beban. Tapi ya toh na pura na masampajang tap pasaman na sa dengan kagagatalagga. Tapi narampi mati na bita maka dadini ya manan na dosay na pacing itong kamo pamonro kau pa. Maka da kamaki ako tupura na roko suju mapacin ni ro de ang kamo pa. Tapi maka di nabita napasipulong ipong Allah Ta'ala lau pima jumaatan na panalaga. Jadi itu sampaja jumae palaga dosa sesan na sampaja peralue dalam satu pekan. Iya na ro nanolongan nga roane pak lau mak juma iyo po makun raya dia nanolongan. Pak dia nalau. Jadi ele toro wisang mak kada magi ro makun raya na dia nalau mak juma bela. Le toro sa diwisang ya pak. Iya tu makun raya lau mak juma sunna milauna. Tapi iya ko mak juma i makun raya pasel sampajal lorona. Engkau kau dah lele beruntung. Jadi berangkat ke masjid itu bagi wanita adalah sunnah untuk sholat Jumat. Tapi sampajana dia sunnah kau nak jamai. Tetap wajib. Tetap iman caji pasal ya pak makale. Ipeko ni kau mas sampaja Jumat kak makale Aisyah. Makale ipeko ni kau mas Jumat kak makale bita. Pasal le sampaja lorong. Iya meni rohat desa nak kata ni tahu erona nang kapake ya tu makada. Iya na tu pura mak Jumat. Dia na tu mas sampaja lorong. Apa angka tu dua telu tareka deh napake ya tu ina ya napura mas sampaja juma maka de ikama napa mas sampaja loro biasa teruntu di biasa agak alasan napa makui alasan na iya ro sampaja juma imonri maniang kapole parentana iya sampaja lima batewe yolo ino parentana akan sisala kan imonri mani sampaja juma elang ke parentana. Jadi pertamanya itu perintah sholat 5 waktu jolo no. Boleh nama meraja nabita. Nan pigau ni nabita ya sampajange nang kapole perintah sampaja jumae. Maka dai tau pandrita ya rode na sapaka maka dilagay. Maka dai ya garo sampaja jumae perintah na ropole na susuga sampaja loroy. Na susuga. Ye maka dai de tuliang kamoy apa iya sampaja jumae
wajib kedudukan. Nah, tapi dia tidak menggantikan sholat fardu, sholat Jumat. Agak lasanna. Nah, sabawat di deni jama. Kega, iya koto malasa. Dena wajib mak Jumat. Bosilopoi. Itu na wajib mak Jumat. Nomor 3 musafir. Dena wajib mak Jumat. Nah, iya kong kasampaja wat di dena wajib ijama. Dena wajib ya tuh. Itu betul kan na. Ya na wat dengan deni jama tuh berarti dena tolai bisa sampajaloro tetap muyang kah. Iya na ro na pakiro. Iya ro tetap na pa. Alasan na berikut na nasangaga. Maka dia tuh sampajangi. Pakato bae. Na iya ro kato bae ka mesti basara. Apa ro sampajangi kan mak basara patawe. Pekko ni di pakato bata na mak bicarogi. Itu, yana tu ampai ang kanasa de, yana de nak basara asam pajaloro ko. Tapi namu ya rumah basara eko tomelo pasale salato, apa to makada na mangolo timoram yaro. Jadi ko ni, itu mana de na mangolo watta, namu amak basara mangolo timor tomi. Jadi de ga purana ko meki mapangewangi. Iyang pay makada iri mani bawang. Ya ko meki macuri rumah sampajaloro pe mangacuri ni. Makada magi je pe nangka itu Abu Hanifah termasuk tuh witiri nangka wajib tanya sunnah. Iya Abu Hanifah tuh iya kong ke pendapat ustaz kakama ustaz boleh makan iya tuh witiri wajib pendapat nanti Abu Hanifah na pakai. Iya apa maka dari pengelut Abu Hanifah nangka desa nabita maka dari gini kita mawit dena witiri tanya golong aku berarti ya sakar ko nabita berarti wajib ya gagawe. Kemudian yang kedua, makin nabita aja lalo na demo witiri lalan na siwani walau rakatan namo manisi rakang onro pentina i makin Abu Hanifah ina wajib witiri. Itu jadi makuiro penjelasan atau pandrite yati ya ampai pak ya korunti te masam pajaloro de upasalai. Tanya to mi ya ro pake. Iya mi upake ya iman tasyafi maka na pura mak Jumat de na masam pajaloro. Iyo pui dipakai ngero pendapat tapake ni. Yang masalah, ya nanti asang ada namanya sikap hukum, ada namanya hukum Islam. Ya kumakadete hukum Islam, sinin na pendapat na tau pandrite dalam satu masalah. Ya kumakade sikap hukum, isapa ni salah sidin na kegay pake. Tapi aja tapasala iro tau lengi, si salay pendapat ta. Dia na tunan Yesus sa. Yo pumakokwa pendapat ni banasa cocok. Ya dia nami ba makacoko sunnah si salamanang. Yan na tunan Yesus sa. Gitu. Iya, gitu. Padahal angka mana modal lele angka. Iya. Apa makuye? Ia perlu cek de ujelaskan. Ia tu agama ya katalu memang to cabanna. Kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Katalu. Ia kumakade kajian Islam berarti hukum-hukum tuh. Kayak kena tamu koro. Cara-cara na tema sempajang. Cara-cara na tema jenne. Ya kemana itu? Ya mak dosa kange jenne. Al wudu, furudu wudu, sunanul wudu, nawakidul wudu. Ang kemana ngukur? Ya na riasa kajian Islam. Ulamanya disebut fuqaha. Ahli fikih. Mega pendapat koro pak. Aja tak kada mak datu mas sebuh. Ya kata ya tu nama kai garupan nang kadi kata bere mak ko angka di mon riban renge kadi silampu do cilina angka to nak kamawami tidak mai garupan nah angka mak da ka mariase ka mon riban reng kajian Islam manang ya tu pikir manang ya tu ya sange pikir pahang gitu mak dupa-dupang na sabayro na bita ko jokai de meto na pacu manang sahabae de dia nak kada joka ni Nabi tolong ko ke kampung Nalawi macuma na sabai capu hatu te ko Madinah ko macuma nangi de madari pitu mitullah ya na roni te makadui Nabi te masampaja makwa modele na ya na rawatu manca jihad desa sisan na lo si Nabi te joko ko kampung lenge lesi na pacio lesi modele na Nabi te makadasi makwa bate na Nabi te masampaja ngi duan rupa ni na pada mana morma kita kome mapangewa nasa de manasawita boleh ricide nasa de muya wita to mapangewan ni neto iya na roko na paici diruntuk na de ni runtuk ya pendapat yang mapasala di mataru jadi iya na ro pikir mai galak dah tu mai ga idi manibawa ro matu makadami tau pandrita
Iro iman tasyapi, hati-hati ko masalah agama. Dia nama capa, hati-hati. Yana tu ampai ko masampajangi, ina iman tasyapi itu makada. Yana labia katalu ko kedo lalan nasi dero ko batal. Namo makakang ide tu di maloli sulimai makoi. Iya ko mata ipah ko bami. Aja nasi di dua talu apai batalnya tu. Iya aja. Jadi ya nalai liwang ya koto. Jadi makiro ya ko makak aku bani. Gerakan kecil. Iya. Pak angkamu tu dia rusak sampajange. Iya kayak matai. Namo amah kidi mako kesiratu dia tu narusak. Iya, itu gerakan yang tidak membatalkan sholat. Matai ko kedo-kedo mako dia na batal. Iya kodo. Si bawa ingat eko macimpai. Kakak mata manyawa, cimpa ingat dan mereka agak tuh. Angkat tu iya royawa, lama rupa. Kok kedo iya rode itu nak batakal katu sempajang. Iya naro, tapahang itu. Iya, namo ka 10 kedo de itu na mereka agak. Iya, jadi tapahang iya. Ko hukum itu jadi, iya ko makadani tay piki berarti pahang. Iya ko pahang may garupan. Ulama na ye masawroy na sa tawi apa? Imam Mali, Imam Abu Hanifah, Imam Mali, Imam Tasyafi dan Ahmad bin Hanbal. Komen ra isi ditingka makadaki kajian iman. Ya ko iman makada teologi ilmunna. Ulamanya disebut murabbi. Murabbi asanna. Mazhabnya Mu'tazilah. Engkene. Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, yang mana nero? Ahlussunnah wal Jamaah. Iya na golongan tak bagi 70 nasa nabita. Tanya pikir onai. Tania tauhi emi. Iya na tumay garupan nama kokoy pahange. Angka nama kadaya rokowan ni seperti malam. No ipu ang Allah Ta'ala lokolino. Biasa tangkalinga di. Mangkalinga cara mamakadaya na seperti malam. Angka ipu ang Allah Ta'ala no kolino. Ina repa patupuang ni. Apa si salah si jangi Jakarta si bawa pangkajen ni. Jadi ya kono ko pakai Jakarta. Si jangin kasi ko pakai jenne. Ide datu nang kanarewa. Ito. Peko pe makna na ya roi di Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dapade akale barakan na ya lampu he. Ang kamuya se balonge cahaya na minolok ko lantai. Makiro katana. Jadi Allah itu yang tengah malam itu bukan Allah yang turun tapi rahmatnya. Pada mi itu ko makada okui pangala taala okui lagi mon jolo pakanjaki. Iya ro pangala taala wa huwal latiful khabir. Maha lembut aja lalu mu pakion rongi makadang kai tudang koe mancaji mahlu itu. Makada pe ko pe bate pahangi. Nama kada nabita watuna menre nabita mameraja okui ala mustawa ina okko ni rosiruntu lansu pongala taala naite pongala taala koro berarti ke koro jolo makada itau pandrite iya ko makada naite na dia anak kada nabita situ dagang nga pongala taala makada mi okko maniro nabita na panaita pongala taala pada ko makadaka minre ka okko manarana masjid kubah okko mana copo na manarai na pawita ulange ang kagi ulange ko copo na manarai. Dekake makamu pabela yase tapi ako meki mitay ulange o koki manaray menre na pawat ditita berarti tapi deno ko ulange makko matiro pong Allah Taala maka de okki ala mustawa naitay nabita pong Allah Taala deno ko pong Allah Taala makamu pabela onrona cuma bisa melihat ketika di situ. Tapahani kira-kira itu palang-palang supaya aja nanti susah sabab maya gaji makokoahe mubah. Pengaruh nato na je romedia. Sehingga kadang jadi masalah. Tapi dia mereka agak. Nah, itu kaya Pak maponco baca aku, maponco. Nah sabab iya tu agamai. Dia nama bela. Pangamalan na si bawat tu akibatina. Deh. Ia nang katauman nanu nga mamalkan agama. Nairita capat na salama. Akatan niwi ronolay. Iyo po buko bansa na ako pa. Di pa ni jami. Gimpe ka maka capat na.
Kade pernah manassa. Yo po guru ta kali si den reka manassa. Guru ta kaya Jadur Rahman Ambodalle, gang kamati mancajiwali. Berarti dia mungkin salah ya rona jamai. Yo po ya kak dia pernah manassa kan? Iya dia pernah manassa. Jadi akatan ni bawan ni okoro. Iya di pule asa dia he guru ta saada nasi di moja itu tunru nak kemanangi he. Iya. Si di mana mau tunru nak ko mati guru ta saada mak guru tu guru ta kaya Jadur Rahman Ambodalle. Nak ko mana itu guru ta kaya mali ko mana itu tudang. Na cik di mana mu ya tu asa dia dede iye he. Ye, na mana saja tu tau pandritana. Ya lalu guru ta kaya Jadur Rahman Ambodalle, maka guru ta jipa tahu dengan almarhum. Ya meto tu guru ta watuna upasuru tak de mematong. Ya natanya tau sambarang itu tak dengo ku kiburu tau ya masila dah ya tu. De natan ra itana berarti tau makanja amalanna gang kamate manassahe. Iya. Napa ni makuije? Iya mako ko mega tau mega bi macam baca hadis. Dia nak pakai guru langsung ko kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi ya roh hadis dia nak pahangi maka maki akatane mako acarane pakai we. Itu mega. Walingi contoh. Magi bola na to mato riolo mega tu to pasale mako ko ya ko maki buah ko anak kadeng aja nagan nak Bali. Anak kadeng ko dia na 10 talu 10 si dia serah paganjili tu nak bak na boleh makoto aja na ganda Bali paganjili namunya tiase pater pangatak na ganito kan na Bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sina ni pak ganda Bali na makanja mi ko ternyata engkau ko hadesa maka dai nabi ta ia tu puang Allah taala ganjil napa ni napuji tu puang Allah taala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak bak na dito nak Bali angka turun tu oko baca-baca ko kita maka dak nuli ya na pasabarang namo ukura bola siba ukuran masigi na tetui pagan nak Bali ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak Bali. Iya kok gan Bali maka ada 20 kali 20. Ai magampang mapangewap pagawai syarak ko tuh. Iya, cede-cede si salah sih. Iya, cede-cede si salah. Iya. Jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Ta'ala. Iya napoji ko po napoji tu pong Allah Ta'ala. Tu limatan na tu te monroiwi. Namo bola makoto. Iya mo kibuah bola na gan Bali ukuran na. Magampat tayo siya pangiwang-iwang ko. Si babay ni na matuan na. Konon roy bolana. Iya ronala ro. Kau baca ko may kada. Iya to iya na kapan na pake. Ang kamu kaitan na si bahades sa eba. Iya, enggak kaitan na. Jadi memaknai hadis itu malah masaka. Pada ko maka dena bita. Dena suku tepat nasi dia selang. Nareko dena yase ipapujin na lokoria. Dibanding dengan yang lainnya. Jadi maka iya ko ibe ko yang enggak suku tepakmu. Ina tulipun dia se ipapujin loko na bita. Iya na tuna ko malyoto baru. Ina dia na memolai ko dena suruh pui mamen mak marasaji jolo. De apa maka deh ajak kamu pakai atau kuna dia pernah putupur mak berasanji apa ya ku pure pui mama berasanji berarti pure palayolo ni masalah wa loko nabita ipa ipan nasai papuji loko nabita berasanji ko joko tu lete bola baru makoto dia na memon ribola na matin loko dia na berasanji jolo dia na waji tapi na pahami roha desa makada dia na suku tepat nasi dia salah na reko dia na yasi papuji na loko nabita dibanding yang lainnya. Kama jaka memonrui bola muna dia pemupura monrui masalah tu he. Abrasanji ko jolo. Kama kiro. Kemudian botim paruin aja tu makoto. Botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawan nina. Itu tahu cakar duna. Bagai muges sakai bayine muna dia pemupura mak barasanji masalah wae. Ya sek kamai papuji muloko tune loko nabita makiro batena pahami. Idi mani ko meki pakalullo abiu salang itu. Ya ko meki pakalullo atawi maka nabuktikan ipapuji na loko nabita. Dana salah. Ka makiro. Idi mani pitte. Itu agama yang aku itu. Caranya ulama kita dulu memahami. Itu yang sampai maka ya roto pandrita yolo najelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan dalam kehidupan. Yo po makukuasa tahu mina pakan na hadesa napa le na malanggar.
Itu iya. Jadi makiro mawa tato ya tuh. Itu. Nah penrek ni status soko Facebook maka da harang agak seneng patasan. Wi alina mak balu patasan. Tapi ko ni ko makiro. Itu. Jadi yang kagak masalah mako koe. Itu. Jadi nateng itu mak patasan asa harang. Na penrek. Tapi we mak balu patasan ni. Jadi itu perlu memang, perlu. Maka dah tahu we mina pasalah alina na melanggar. Kemudian itu siaga ni. Betul. Upasang pa bu. Apa agagawa pasapasangan. Nomor CD. Ajak lalu tasalay sampajangin na mo magarepata. Ajak tasalay. Iya na hindi makokoy na sabak sibuk mematonyo ko jamang-jamang. Makotiha kaadaan. Tapi na mo magarepata ajak tasalay sampajangin. Magay. Makuy paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasa tu marep palo galunge tu marep pa mak balu iya memang kalau ko galunge aga musapa kada dalle ya kalau ko mak balu aga musapa maka kada dalle jolo gare nawana waiwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawana wai gare gitu jo gare nawana waiwi. Jadi ajak talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa. Betul kan aga. Lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle napa lo sapa dalle ko meki ilo muyang. Aja talo sapa napa talupai pak bagena. Ya makiro. Yan to ampe makala asam pajak ko napa makareso. Iya. Apa maripa tu pau makala tania galak na tay nasogi tania. Kini galak na tayo nasogi din nagachayolo sogi buruk ko palabuhang. Nanay sawar tatalusa na lariato pa. Nalapo ko di mulese. Patasi makoto. Galatu tangaban ni matasi pa ati lampu motoro na si garusu mo. Tapi dito ako mo pa. Madari lalo megang yung kosok na naya polian. Napay si tanga ulam mata si takanci ni motoron. Nande nang kana nali ja masigi ji mabela baraka. Ya gitu. Ya gitu. Kemudian maka dapat dongang ini mau pak dongang ya pak. Madari nanti ya aku Kalimantan kalau aku Papua kalau kak Macarama nang kata lolo tabi ustaz. Beji engka tu tapak guru-guru berbaraka pak dongang agawat dibaca-baca na menre-enre dale. Madari kata kajan iya ro tau makutan 5 ni otona. Iya tau ita na iye mamotoro mo pa. Maka na kaya kinita ko malay ini ni cawai ko tu. Maka na milaw pa doang ang ko tu tau de na ngoto na 5 ni oto buy ko Jadi itu kare. Tapi makiro jadi tu po Allah Taala na pakke daleki atan ya nakelori. De nakado pakke daleki ya milaw dong. De tama ni betul tambah cimicet dedi o pakai daleki wakelori tania iya makaresoe tania iya milodongi apa kini padonga mani pasogi tadi naga ustaz ma motor maka pelalu tu mana ni nana sama na ustaz pak dongan na sugirang tanah ini gare do jadi makiro ipung Allah Taala matoro ya tu aja nata susai napa ni menre idale na tayo din ang kanala idale ta si pasak kanuku de kanala ya aja nang kata masus sakong kabalibolata menre dale na tanya to dale tanala de na mungkin lokoro de napa ni akong kataw madece ngong ko to jamo ta malada manu na sa pamagay anun na may mamatuti aling ko pong Allah Taala itu pamigapo to ko menre dale ta pakiru bangin na aja de nang kanala dale ta tutuli dale na matutu Kemudian yang kedua wasiat tuh aja tak capai dosa bicu tapi aja to tepat turan nuko dosa lupo magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pamase namo po ang Allah Taala na kurukang itataki salama tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah Taala na pake mo kuruk itataki lay jamu iya na to ampay ang kawanita BTS
Asumadak kami na pino na ipatama suruga. Nasaba pamasena po nga latala na paki mukuroy. Tapi angka tahu pak, di pala pakaroma minasili kang isi. Apa poli manre unta ko sahabat na rewa na takong kay sinamagoro. Nangka dagi tamo kurisinaro na cuke kanuku celaga. Darat na tayo nola, lepa man niya sapi di pala pakaroma na tayo nasili kang isi. Gara-gara iya di pala pakaroma wede ni lawi 500 itaw tertunda tama suruga. Emaga pa idi lase na tayo jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu. Tagare. Jadi yan na makada namo maga bicu na ko kaadilan na po ang alatala tatta kilay jamu. Tapi namo maga rajan na ko pamasin namo po ang alatala na pake mukuruki tataki salama. Yan na to ampay na patika-tika katapan rita. Ya ko tato kumumelo masampajang baca laloy ilahi anta maksudi waridhaka anta matlubi. Idi mi po wakatay pamasita mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifataka tilawi. Napayamato kumeni tutu sampajang elatu ni pilalamina nakahamidul majid talit patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwaku pakasiwal bi syukuri seseta iya narotil loro. Kemudian yang ketiga aja tamaseke iya macaki masapadale macatoki matoro idaleta apa ia tulino at dunia masraatul akhirah. Jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri. Tania tu bola yonroi ye tania. Bola darat mi tu tonroi makokohe. Tania apa bola sitongan lah. Apa ia lino darat nami suruga. Berarti yang kata mak bola kolino tuli bola darat ya tu. Itu sebesarnya bola darat. Aja muna mabalola dah. Okos surimunri. Bola tanguju ya tu pabaloy. Iya roye. Iya na tu ampai upodaya makun raya makoka. Aja namo megala ndak bela ulawa taliwa liwa ipake. Iya. Pa taresya je vita ya rote na buku ulawang. Mak bulawa gang kasiku 2 sabu minas sumbangan. Iya, neto aku pakai jenek deh kak. Aja mau tersinggung. Iya. Iya, mereka makoko iya. Iya. Namo rante naro tanyana je rante tanyana. Iya. Pak buku allo mematoma nih. Iya. Balokanu kan kemana nih rupana? Aja na upawiti taman moto kok boting. Iya. Aja na total liwa-liwa. Mapasang iya makada darat nih tu ya he. Iya kong katau na taromana midale na kolino de na sidakang isesa pade kong kapak darat rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro na kadubuyo ko dara edeniala ang kamiro na bodonge silapo si agaygan na deniala maliwasa man ko bolana na pamainga makole ba ito taw nasalay orang para na kolino makada ito pandetay real tomatota na iya makada wija mumurano nga buta chiwali ko na taulang yang murano nga butarapa ko. Apa bikin tisangi pak bu sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga. Degaga. Tasakamay ko mate ki aswet taritaw tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali. Aja to makada keluarga taulang keluarga lagi. Wija anak tak ikirilo jupan na masikola iya minatalipo ko capu idina. Yan ang kakiriman nila tu may SMS man nasa lato ni kirimata. Dega tuki apalai ko tomate. Atau idi no tane ko yang kay hadire. Akasya galota siya reki buruk na tomatot ya mati bilalan na sitaw nga. Akadua, idi lagi mapahang agama kadua milo masyara kubur maga pa bijat tamato. Namanaway gare. Yan natanya idi taro nga ngilala ngalita lalang ngadece nga manrasaki. Yan tu makada na puji bayne ko iye ta puji sana. Bayi ni makoto puji lakay ko iya puji sana. Iya. Iya di makun raya ko mati masak ya dia nak bayi ni lakay. Tu ki lagi memang bayi ni palai ko mati. Iya. Jangan tanya ke bicara. Iya makoti. Iya. Ta coba di garet tanah ibi.
korewa ki matu tanah-tanah gere kabi-kabi makada. Pak, kira-kira mak bayi ni ki komate kak tanah makada termuirita. Iya itu jawabannya. Termuirita. Iya. Iya, mapakai nga kaya. Iya. Jadi usahakan inang katapunay, usahakan. Iya. Iya tu tahu macay makotung kapulan na cek de engka nasidakang. Iya. Napan itu tahu mabasay de itu napa aja rampe. De pa. Iya nama seke tahu ina de gapo jiwi. Tahu seke lagi cece tahu seke. Iya. Gag. Iya na maseke te na tuli makadami tu kay mate iya ko tahu mabasa mate. Madari itu kasih makada tahu laba itu kanja. Tahu patu besana. Tapi ko tahu seke mate. De na mate itu te tulis sikap di anim. Betul na labat dia bukat di gaga mate 50 tahun mate tak lawi te malam tau mate ko kiburu nak baca-baca asang nasa nigay nasa ngambo anu nasa boykat di pa biasa tahu ya tu padahal buru ni buku-buku de mau pa aja na rampe tahu iya liwa pak aja taruh ki pasengarang iya taruh ki pasengarang maka nak wija-wija terenung ada gagal. Kena tanya di pasadia ngeleta. Sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mak kode deje to mangilau mak buka baraka mi istilahnya. Makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa konsiderape melo imak bangun istana ahlul Quran. Jajitannya pakai pelak Korabawang juga tempat pengkajian Al-Quran. Menre ni tian na sama angkatan na besa rona wakapa kang toko sahid pangkajian ne itu di jalan poros Kalawowoy. Menre ni tian na senre kang ikoli-koli na. Jadi angka kaman ni hapal lawangata melo kamu tu kupon kiro kupon 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 sabbu 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu. Idi manibawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanina ang kamu to nomor HP na kupure ta transfer takiring atau de ta transfer ang kamu tu ko nomor iro nomor ta talipong ginalo jampui ya ko 20 mita pura tawaja na de nagaga maka aja na tapat terui nang kana tu sa tatamay makuam itu. Jadi tomak bagi-bagi baraka istilahnya. Iya, itu ji sebenarnya magi tapi 20 talulang ngokoro itaro nasaba mitau ka sading. Jadi ganna kamani yero kotama yero di na ganna 20 talulang na ganna na yero gagaero nang kamu pa di na tama mawata pertanggungjawaban na. Apa sumbangan nate untuk bangunan. Jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih. Apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah. Apa sumbangan nate wakaf nate bangunan. Makiro yo po ko kurangi de no masih sah. Makiro pak majak kamu maka da seko midi na pakin na jaji agagawe nang kamu pidi eta mana jaji na gagay kinro ni parewa. Iro kita orang. Karena amanah itu sangat berat. Tasa kamay magampau liwa. Iya, itu yang saya kan sangat berat. Itu ampai pak kong katau terima jabatan. Itu terakhir penutup. Angka kama tau terima jabatan. Aja lalu tanda syukur. Aja tanda syukur. Tak gilisi sang itu. Iya. Mancaji anggota dewangi. Aja tanda syukur. Mancaji bupati ki. Aja tanda syukur. Salah saipi mancaji bupati. Napa ki tanda syukur. Salah saipi mancaji anggota dewan, napa ki mancaji syukur. Salah saipi kepala dinas, napa ki mancaji syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ia kau terima kopetan nasibah amanah aja mau syukur. Tapi ia kau selesai ini jabatanmu, berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna. Andre syukur, nasabak selesai ini tugasmu. Iyo po makokasi balikan. Itu. Iya megagame itu agak tak balik pak, tak balik itu. Iya na terpilih tak pemandai syukur. Iya kau paje dia memang mengu. Itu mestinya paja pemandai syukur. Iya. Pada mi di makoka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masuk pula tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara. Yo puidi
Paja pi mancaji menteri napa terungkup. Tak balik itu. Itu keren. Jadi tapi aja mau tahu. Ye angka cek dek walupai. Angka agak-agak peralula dasar diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja. Ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu. Ia sange Isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi. Ini penting. Jadi magi ro nabi tanaka minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Poloko masjidil haram loko masjidil aqsa. Nah padahal macenne lawi Madinah law bukit turusina na palo baitallah mina pertama ko masjidil aqsa. Padahal macenne nabi tak. Tapi magi na pamulan bisa ucapan tepu. Iya na napak gorongan. Ia komeki mancaji ata Allah lapada ki nabi tak. Tepu masigi loko masigi barak na meki lo ju pandang. Pada ya Pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur. Jadi maka dah meki lo ju panda barana. Mas sampaja subuh ni salah saya ki mas sampaja subuh tapak kadaki. Insyaallah matu okoka masigi rayana pangkep milik pa mas sampaja loro. Iya kota-kota salai pangka jenne tak kecelakaan ngoko pare-pare atako maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika icik din. Polekin roi ataku ken roi meloloh. Maka dapolo ko masjid ko babang kajenne una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja loro maka dari pengalatala takku yaitu patamanga surga nasaba masigi na puli masigi nangujui iya jadi aja tak kada okopi sigeri lepa manre aja iya tanya Allah langalino mia tuh iya aja iya ini yang banyak orang tidak paham. Itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan. Supaya sininna Allah langata yana tunasa makada latu memang ko napa joka angka aga-aga munroi mapalatu napa munroi joka napa ko joka iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale denan caji masalah nasaba iya mitu nakutanah kinri melollah itu makanya dari masjid ke masjid usahakan maka doko sikak matu masam pajang akoy supaya sininna Allah ngata jongkana aje tak jongkal kumana ngi masigi de na paja Allah ngata manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tau sitonganna mapunaiwi ia sange Isra secara hakiki akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.